أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu wa nchi ya Komor, hususan dua lungazija walomanga ntina haja na watu wishi hataranguliza mando sheha swali dua lungazija dua muhimu. Juzi tifanya interview ngamona matifanye namna ladhimu okaya harmali chama la serse la washili dimani ngamji amini kami mongoni midekina sindo mako wa heserse ya washili dimani. Juzi tijabano tijatamba mastikitifu rilio nayo washili dimani haukaya mbabalu kumani al-Imam al-Ghazali Uthman bin Heri harifanyi leza hahi haukaya kajariransi haishelewa yonde mana kao yeheshelea libavu la washili dimani. Donc le bavu la washili dimani waja nomination zinji kao itoka hama sindo owen zio nomination hizo zija kaurifai hata wala kasurifai sija hutukifu ni aminio kwa wanashe wangu mabani hangu nanu wazee wangu nanu wazaza hatu kwa hiyo usiku sijuhari watajia hari makampani wale mana hoju hari zungulie dabao ranzao resulta njema zije hari mali bavu la hewa shili dimani oana warengwa muhazini oana wanikwaze bursu wapashie oana wasome ndro yonde mana. Donc babalu kumani hendi hafanyeza hahi paske harivesha iya harenge mawaziri ma DG ma SG ili warikompanyi wana hatu na wanashe watu zenongoza hao zifanyishi. Donc tifanya interview juzi ban siwambi yokana ngamia masikitifu halisi haukaya washili dimani kautenda usoni shartori ngarsingore je le gardi ngoni le gardi je dingoni hatta basa kaltu jana marunda halafu wajuha commentaires zinji ngambombo kana ola haruma ndi ademu ola haruma ndi asise jao njaruma ndi demu dobya jondo mande mu koma minakiri mimi tisimu haserse sideziwa ngamdeziwa wala ntina upa zunga mwabo mimi sina program sile chama serse badi kamba balu kumani hafu hali hiyo kamba balu kumani hafu hali mzimba jo mrenga yabo tiro hamano wadunga yabo kwa na ushinende serse amini wonsi pia. Donc sija sambe masikitifu yao ronayo yabo kangabo mujuko hanyonga mumashili dimani na henyonga yati henyonga ngani mzambu ukamnikwa yezi ni Azali Asmani bwana heri mrende njema sio washili dimani kamturenda zema shanga mrendo nai maana ya ladhimu mtie ngamto wao kamtutia wandu shanga mto wao. Donc wewe SG juzi undangeri irilale tunzui bika ko biru haho do biru haho affaire étrangère raho jaro hay yabala huni hulu rijar ka kansi ari hambaze ngo solution ndi dukanza vizele 26 mai wati ngulwa mri wati rijitolea wanazijana waserse abona zukasi hanze serse hanauni render kansi rilala tsunzuyo tsuneza kamili yabala mri hulu kamjarula ila desha mashahatu likubalika ni dahola hatu garibiri yao litabu tijazon kudi bana sisi le bavala hatu ti mundu ukao siku rujoka usherehe ya mwenzi hatu tibahati lone mwa daula hatu wa baba balwanzia au wasoja kujarihula rijari shilianabo ruharenza tutsunzuyo 4 jours rilala yapa ukawala hiyo wewe wanomewa mkawala hiyo kamjala hiyo alaleho dasirtu hazini au kangari yanzao dokumjua mshaishi wala haruma jaride dobe joruma mraja demu simalaba mraja doruma mraja demu simalaba ngasinyankile hatu si wana chama imana rivumbwa uze njema za seda lishihani wakati ulaka serse hafanya washili dimani hafanya for example yemana sinabonga mwenjezo wasaya komiseri si haka yeti waserse shafanya washili dimani sisi washili dimani ngaranzo resulta njema maana komiseri si haka yafanya ndabo yajua kashihani haka ufanya hakaanza bahe yafanya jado vumbulwa ngarujua vumbwa sonti pia onti pia haini mdaifanyila njema abakenga mdudu hamo na mdudu hemuo mtidudu hemuo shangari mwambia yao nilika ujari mwambie nikana mhauwe mshanje bangani wai kamna kapo jangwa nyuema enga nyuema je niwe bavu pia we hantize ikabineza ukamja shude hanti emana mtu hantinde dele fitina la hanyo no mabo hanyo mtu hanze washili dimani he uswani itotinda nyumba
danyiba kama tanda wa hujumani unielewa donc abuna mkirathi ndo kana baraka tukana baraka bani mfarioni mtu mfariani hata wallahi la ndhimu ngamlabo wallahi kwati mbaba lukumani ya jomto wanize posto mtojo roha mabeka rangule ukarti serfe mtojo roha singar jwa kanyinganyi worlona yezi kakabati yezi sukarma krizi kaye krizi hatu yenjia alikuona wakati la roha mwezi mkanda mkahoneha kamjaoneha shabaha la mjombo makoti si serse badangio shayelawa ngaduka na morizioni hale jumla wa hiyo hale jumla wa maana mimi ngamwambio mikamba balukumani aliyajuro abo miba wati no shina nkeda bina unafiki na mjo kamba balukumani ikandwa mangwendo soni ngodi ngoni donc abatika ureje ivanu nsuro ngo haku njeni mwambio kana ni khane katu mriati paro hambo kana rihulu arjerde wandu sirbali kankili ngari juwao mbina njema mimi tika hazini mti hazini alafu hapo mtu hazini ntoroha mwe parti yangu yejana na kahazini watu jorenga zembi chakuno renga njema janati kati hundu faida leonti ambakisha tanju hundu shangari mwambioni ngari zibishwe mwambieni kama manzori to uwe zi onru wa sers wakawashidimani watole masikitifu kamka koli mkakonyozi mkajoro ikane brema mada odi mwenye serse brema mada kwa bani washili odi mwenye serse atolo hazini unaelewa ridhikia hisa roha kutumishe babuha haronga daza tranquille uelewa shaya zenje mazahi ngarijo zamba pasku hafanya navumba mtahani tena ngani mvumbu mtahani moto mtiti mjua ukaya kaja soma shaya ngena hikma na ankli hatuenda hahimilo mji wa mtambu hauhimisa ushababi mtahani rongoa ushababi mtambu ngwamelewa pasku ngena vision ukayangwanzo avancer nonti pia kama nasubuti omijini hani we jakangara mbo voti mwimile mndu amjodo poa si wana shoni rehenda abuka mtana vumbo zenje mazamtahani ngarjo zamba nje mazamtahani mtahani harendi kamta babanu kangara mboza kweli zilo banu ikayara mbaserse harima owe ewashili basize bilete za nchinkudi neza mtambu zonga chotoshiza izoga toshizao ngamjoka takwambani uko rivoti serse kada paro tendeiyo emijio pia washili baha luka na dimani shapia wakauhabadi mtsamlio achili bahi kwezi mwana wasadina rais kangore ndo nduzema hapa sasa angalia mtsamlio washili mtsamlio washili we rifotoha serse abo bahi parce que nasene serse itinkudi mtsamlu wadunga yabo uongo wadungawo ondu washinda watokuraje shezo nduma mabioni karna kena ukiri karama ngana zorengeze le chama la serse la washili dimani abo farudu nano kana nturansi au kanga sena nasho hatu waili wa serse wa dimani ngamkubali kwa wafanya nani mwanamsho wangu bibi Twalabi wakati ya kapesa nani mwanamsho wangu directrice de logement bibi Zainaba ngamina ze prove no wandu wa warenda zema ni wajuao warenga hazini waenshio vanu wandu wa serse pia walole bavulila pia haini mndu ngamina geography ha wandu warenda njema warenda mbinga rjo zamba ngarijo zamba thumma ngarijo zamba kanga mjuka uhea na mheye na hata dokuna alafuti ono mndu yani para telefoni abatika dari man takharziz yani para telefoni nga wenda honga muta utini para tena weuka hazini hutoolwa weti sersi ujajuzi udugu muvansi weti sersi tuchoni para tena na mnipare kamfanya njema ngamjo mnone seze njema za mafanya washilimisu yodinde jeibahanu njena ambe kana hadadi ufanya ngo fulani ufanya njema jayo ufanya fulani Ali Hasani hoti ngudi ufanya ngo fulani mna fulani mwisho rawibo SJ Ali Hasani rajamada Shamfi ra SJ Hadadi razube kampanya njema sinikiwa ife mito jani zambe bana ukabala bala hafanyila mndungo fulani kartu zijua na mrambi kartu zijua kana kompani nafasi hata izo zinongona kabjani zambe banu mnduria ya diwazi fikira ukana hariri hulwa badi kabala juzi wakaudive ha tunzuyu ralaze ha tunzu bala ni serse mrulura lale tunzu kamrulu abona mbele mapasa mrere baraka mjarinika unaelewa damine mwana makofi mrere kofi mtamdu unaelewa parce que kamrulu abona mbele mapasa mrere bana kamjarinika tukane lale hele bavula hatu lititilwa nkudi
maana si hanza mbabalu kumani si hanza mbabalu kumani yenga mfikiru hama zikanda nambe hata ya imani hai fatihu nuru fatihu Mwenyezi Mungu amjaze heri obanywali hiyo amnike unono mwinji mi hanza mbabaha yanaye inga miswiri okaya mimi mtu hamya ndabu miulila hata kati mwa kamba balu kumanike mwade miulila hata mana mwanza hata mtu zabari ndi mwanza hata yaniza izo de habari na kabjabanu nizambe vanu mbena nti ekanyi na problemu mrada mbokana ula haru majari de nindo ya jondo manje ni mdeni nindo kwa mimi mrwa sers ngama dire sers mi hanza mbabalu kumani hananyi wallahi amzidin labe mweto shonjo je place mlonizo maudu madu mtojo mtawa mwende Faransa mwende maingari wandu waloyo zinge donai inuke tunda nangenda ondro owendo na indanyi zinge njema mbabalu kumani mwema shanyi mamdunga nyi mamdunga ngam mlifanyila jao na sigari mrambu waoni chezi ya mbabalu kumani ngenda ondro edanga lezo Junaidi afanya uziwani Junaidi ngemuyi shadamu dunia mwengazi ja hamwenje sheka njema yazirenda hari mumji yazalo ni mbajini zomra betalo mbabi hiyo atamido shia mruso mbajini jwende kajafanya nogoza nenda mamwe wangalie hari mazi centralize pia wandu mbajini walio yapo kasi mji hata kabati mji hata wahemba jini aturenga mru hazini amoju kuna mbaka Junaidi gemui zabari mtu mkopea lafa tekniki ya homwenje kako tuja waini ya mwengazi sheka Junaidi neroha henele bavula hai ye ulanza ngari juwao rika mamwe ngari juwao ye ulanza na mwanzeli bavula hanyu ja Junaidi na mwanzeli bavula hanyu ja mzee wangu Belu na mwanzeli bavula hanyu ja Humedi Msedi beka mka hanzeli bavula hanyu bo makana waziri makana minister de finance makana ondola pia ndo kamtine pare washidi dimana mahame nyiri makana finance ndio katuna pare shema na mzee wangu Belu yanzao yashinda ya angalie zino hata enema ngusebe hamba jini dizo imanene marita washidimani dezero humbiza hanyu no muimu hanyu wakama mru angalia mru boroho juyo chef banchoga gashibao ila ruho bina momuyi namshanje mbati paro ambokanari hulo rumar jedem mbati paro ngasina nkili ngari juha beso mtahani arenda na si kanga manzeli bavulila li avance na mrenge mtahani au mrenge mtahimna mwana wala jua ukafanya nongoza hiyo na mrenge mtahani bana mtahani yasho ndi mtamu madugu ya date nkulu ucharinde fulani unaelewa kama mtangari pomboze njema za mrenge bibi Zainab amrenge Tolabi unaelewa rumbo Mwenyezi Mungu wajue wana wasaya wajoheda wani wakensi wani libavu maana nyinyi mlio dalio mvua de mayingu maana joka leonga mvua mayingu boya inza Sari mtendezani mtendeziwani azalia Usmani bwana heri mja 0 plus 0 est égal 0 kam na usubuti maudu heze vote depute muhime mwambinga mwendo mji marungo mwambe kam na usubuti mwambe sinder jojuha maana lo suye bana parce que maana mzo mrendao ganyisuri kasi wonyele bavugarjo hima azalika na ordo na inasiabo garjo vote ma député wazali wa hunde yodi maana mnongosha ikanyinyi hatuandosha hanyu kwa na mvotini kama mbavoti kwa na vote ngwafutu wafanya ngwepi wajo na resulta wanatu abolewa hiyo wanatu abolewa wale mo biro wale warengwa mastagiaire kwa tu nikoze contrat nyine mwajua dunga wani koze contrat bawandere mvumbweni ndo daho barbu mvumbwani na nyaboraha bandraha mfumo nu kamili dami hondanyi ngambonao mreje mwani makensi mrectifie zembi mlonizo mrengezele bavula washidimani au ngamsidio le bavula kana neema la kana mzee watu amedabdu la kana mzee watu Abdurazak kwamba shanyi majaleo kama tuanza mweneo mtiregeola wala parokana mdu fulani mtu jana wakama madoto jazali wakazaliwa roha unaelewa imani rufumba sedali shihani hizo arenda hakazali hakaserse harendele bavula hatundo yabarti mvumbwe rivumbe nayi kana mvumwa nayi rumvumwando dina mtahani nuwadunga yabo haonti pia abozo nuna kanga niza mbebano usikwa leo mtu asisiri bali rankili gasina nkili kati nankili ndejo na lalo tundu na jiri to barini gasina nkili mbati paro mbari ruma ride mndu karna uda mndu wala karna uda mndu ngarambao mbi zibira au harimale bafu mbi ngalia tabrari abrari mwanami dabdu hakadafu hula hatolwa muda nyiwa danyiwa
ngala sinema hizo pia zakawashili za roho yapo soda za bahi ilali do tabiha ikatiro hatende ho biro hao bo esihadadi keti sawa katiro hotendo biro hafulani uziwani wojo ndengando hano la ulangu ndenge mbajini madai na nyima waziri mlio abasa mbati paro kiri harenge mashili dimani hamkaribiswa biro hai na mbele maoni mawaziri walo hanyu na maoni madeje walo hanyu do wajeware rumi ene unazingara leba vula hao beka unazingara leba vula hao ilungwa juka njema izo ndeza bana konyanza bevanu niombe kamrati parombo kati hulo au tiru manje ndemru kujanula juzina kula le tunzuyo ajoka ya leo tihulo wala ntina uzia banu unaelewa wala mtana tudaba kana renti hazini ya barika nti hazini kwa mianza zali baba kama babangu kaja shindani le labo ntona wala baba hangu wa mar rasul illa al balagh wal mubin gartahu samaha yotengo tukufura kama mrongo zani kayari ngwa kalima kaljamjibiani wote uvenza wosiu wala timwambia nikaya mimi sina kauzia iseme ni kamili ngapo zijoka ujiri au kangwa changeo au wadimisioni wende zao riendera pare Nurul Fatih yari renge warajine rambe kana renge warajine mwandu wala kono shinda wabalele bavula hatu washange pia ribale nuvu watoto wa nyumeni wala hura mango ni kwa watu wa nyumeni ni kwa nyumeni warumele bavuchondo wala pia riwaseku wende zao ujaregle bawa kama le bavulinu ndele bavula mbaba hao haini skwalo vote Nurul Fatih haini skwalo vote mbaba hao yukasuru ka washidi dimani yote sasa ya premier ika calculer miji pia ameba pia amala ku calculer yobaza zibileti za washidi dimani na mkejanu jina yidi bajuna yidi hanze mbajini hanjo uziwani na mangalizo ya renda mbajini mangalera ngumbajini hata jonde ni banu ya jereo au susoneleki ondo mbajini wote ndo mbajini na mfanya madao bakara jabandi babu mti mpaka ntoke kazini kwa hiyo wanama washili wanashiwangu washili au mabani wangu washili ngo hazini yapo bahi. Wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.